tu tak bisa. Capek lah urus gini. Kok wajib pakai tato ni tu? Orang razia, yang kena razia ni orang tak bertato. Orang yang bertato aman. Kamu apa gitu aman ni. Biarlah lu cari lo jalannya kau. Buat tato. Carilah jalannya betul. Tato kau buat. Yang kada dia tukang tato. Ini harus samule profesi buat tato. Yo. Talu ada juga. Kalau ngalit talu gitu, talu ribet itu. Kalau ndak karate talu mantap tu. Karate talu ya. Kok tu Ya kalau talu bulik sih, tu ndak ancak untuk cewek segini lah buat tato tu. Iya tu bini buat tato. Buat tato. Kalah itu di orang rumah bala taruh itu. Yo kalah tu pin paniang ya. Tatonya taruh mak. Weh, gambar taruh. Aduh lu bulik dulu. Iya tu. Banyak kapan mak. Saya lihatnya